voin hi February ni ti kumsang ni som ni paruk tho tan ni ania zamzo production clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule ro khol na sang sang wangin kan channel lam kan han re de wanga zo na po kan dong nual mai in mi hriat thiam na kan deal masa ani e tun tuma chon airport bularam Indian Air Force ne na hral chung chang hi kan lu chil ve don ani he thila hian political party sang an ran chhuah to a MNF IO in Pulal RUATKIMA MNF Treasurer ex-Revenue Minister ni bokin Aizol Press Club a thu thar la khom tu te lo kom to a CBI han chui ngei se adu thu asoi ni kha MNF party in Indian Air Force ne na Lengpui Airport Bularam shal chungchang to CBI chui tir an phut when Aizol Press Club tu thar la khom tu te an kom na MNF Treasurer Pulal RUATKIMA chuan Indian Air Force ne na Lengpui ram shal dana na sataka dan bo chiat na athleng ni in asoya ram shal ani tur thu sarkarin dan ang taka sha tir na preliminary notification ati chu atangani somsari chung lekin ram nei tu dik tak po ni lo aboi pui tu te kuta cheng vai bel se za somriat pariat zpek chwa vek man ani a hei hiram lak kalpui dan chakbe record ani arin ani ati a Lengpui ram nei tu mi pariat te mingaram leina man compensation chu siam ani lain heng ram pariat le khom tu ni asoi puro minglian ne na Aizol DC office chuan ni kum July ni somni pangale August ni somni parukhana vain chengwai bel se somsari apet chwaka abak zong chengwai bel se za som pasari nuai somkwa sing ni sang rukle zathum somli pakhat chu ram nei tu ni ve mi alo abuai pui tu ni asoi pu Henry lerem sang a hlon mual ne na ni kum July ni somni panga khan pek vek ani a compensation siam na ming tum tu ram nei tu dik tak mi pariat te chuan cheng khatma an chang ve lo thung ni in asoi MNF Publicity Board Chairman Nibok Pulal RUATKIMA chuan Chief Minister Pulal du Amakai Shwai Mizoram Sarkar chuan Indian Air Force ne na Lengpui Airport shal chu an namasabera nein nikum February ni somni pakhata sarkar malak dan Assembly House a soi chwa ani tumkhan tu na Air Force ne na ram shal tak chungchang hi Chief Minister chuan a soi chwa ka file muto sareng chu ti top ani ti in ropui mel takin asoya hunrei lote aru ka file chu kal le in ahman mo the ang berle dan tam tak kal kan le paljut chungin ma alo la char jok ti alo lang ta ni in asoya Assembly House malak na ti top ani thu apuan atanga thlathum po aral ma nikum me ni som panga khan Lengpui ram Indian Air Force te ne na shal tura dan ang taka malak na masaber preliminary notification chu Mizoram Sarkarin ati chhuaka Aizol DC office chu ramlak le shal tur enfia na preliminary survey thokngal tur le ni som panga chunga land record te chingfel vek turin notification manghian Mizoram Sarkar chuan asha tira man mo taka thil kalpui ani awangin RFC TLARR Act 2013 hnuaya ramlak ani dona ti masak nge ngai Social Impact Assessment po kalkan ani a SIA kalkan phalna Highland Revenue Minister Pubilal CHHANZOVA chuan ni kumme ni sompanga a thokhana pompuya hemini vekhian preliminary notification ti chuangal rum ani baka preliminary notification hi danin aphut anga puan zara nilawa aram nei tu Lengpui khotlang shwai tu te shatir an nilawa chanchin buwa chwa ani loboka soisel du nei ta na ni somruk chung hun hon thin po ni sompanga le ka po toyani a aruk the ang berle arang the ang berin dan tam tak kalkan le palzu chungin ZPM kai shwai sarkar chuan Indian Air Force ku Lengpui ram shal ani theina tur hian ma ala a chengwai bel se za somriat pariat man hu vel ram shal buai pui na hi ni somsari chung lekin abula tanga atop thlengin anzo fel vek ni in asoi Pulal RUATKIMA chuan Mizorama ram le chungchanga ming chiat na lian ber athleng tamai chu za thak ati thu le poi anti thu soin he thila hian Chief Minister le sarkar thu nei tu te chu thuk takin an enroll nge ni in alanga Air Force ram tur leina a diklo taka hlok na tel tu manchang e tu zong chu chui chhuaka dan anga shemna leko ani nge theinan CBI chuitir an phuti soin Lengpui ram shal chungchanga hian ZPM kai shwai sarkar ho tu ten midang pu mo tur dapa sarkar masalama mi te ti diklawa pu an tumani chuan engtiklai po in lepse anin huama CBI kuta general consent pe anga anin soi ange in ZPM kai shwai sarkar chuan CBI chuitir an ngam ngei tura an ngaya an chuitir lawani chuan manchang e tu zinga an tel nge ani ti na an ngai tur thu asoi RUATKIMA CBI chuitir ngei adu thu asoi ba ka hian file mu to sareng chu tinung thar le in chaktaka tun sarkarin akal pui dan te ron soya helai hi ngai to na ti boy tu zinga mi chu lo ni ta ani
kan chief minister maun file ti top ani thu house a soi nu luka reilo te file anan tinung le a chakta kan kal tir dan hi hian ngai ati thazan lawa chan engemaw tak khi awmani lo mo ti hi mi tam tak zo na ani damek ani hi tuna kan chief minister reng a house chak mai ti te sarkar chelmek tu te hi CBI in han chui tak tak se tipol an om tanok maya keini ero chuan tuma eirwa kan pulawa he kan an soi te hi tlang kama kan riat ve tho ani a eiruk fin fiana kan nei lawa an eiru kan ti nai mo kan lo ti palange soi to angin lengpui ram hralh chungchang a hian dan paljuna ana sa hle ti alang reng maya hei hi chu chui chian vat a tha hle mai ZPM lam ai o in tun hnai loka revenue chang tu minister Pubilal CHHANZOVA Aizawl Press Club bawk press meet anei le a chuta chuan ZPM chuan CBI chui tir ngei se an du thu aron au chua pui le ani kha heta lang cheng ta chu MNF in CBI chui tir an du a rural lai ZPM lamin an du bawk chuan ZPM chu rural lai an ni angin chui tir theitu tur ber po an ni a han chui tir ngei se adum tak zet ani engpo ni se Pubilal CHHANZOVA press mi te ma thu soi hi kan ngai thlanga kala soi chauzel tur anga yang kan thu soi hi apoimo hle dona kan ngai thlatoni chuan a top thleng lo lo ngai thlak kan lo tum cheu don nia pakhatna atirin IAF te hian zo pui tlang therian ram lung le ram acquire an duwa the Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2016 atoizong in MLARR Act 2016 manga mala antum zeta nima sela ni thariat sang ni som poriata IAF Defense Ministry lamin Mizoram Chief Secretary nena zo pui tlangram acquire antum chu andu lo thule mun rem chang anzon zel thu thenin le mun zon pui turin Mizoram Chief Secretary hi anon nge ni asoi na enga changal langta chu MNF hun line ram hralh tur bul chan na hi aom to ti ania Air Force ne na ram hralh ngor hi diklo na om hran lo ram ven himna lama India ram kan ni na anga malak na ania international boundary ram holvel kar om kan ni awangin ti mak mo ani na lai om ma se hralh dan kal mang zok hi ne poimo chu diklo taka hralh anga lang ta hi apoi lai ber chu ani MNF hun line NOC an lo pe chuaka adan ang thlap zelin an kalpui ti a hriata tuna man mo takani somsari chung le ka ti felvek ani hian ngai ati that lo ba ka sumle pai kal dan vel tang hian thil dik lo chu om ngei ti arin thei pha ta ani ni som panga thasari sang hi som pakua headquarter Eastern Air Command IAF chuan Secretary Revenue Department nena Lengpui Airport chevela le lungdai tlang dunga ram duang an mu thule DCI zol chu mala tura khiat tir le no objection certificate te an mo thu a khiat tira Revenue Department chuan niriat thasari sang hi som pako khan DCI zone hena khiat tirna pe in atul anga survey tu le report ko headquarter Eastern Air Command Silong hena submit vat turin atia IAF in Ministry of Defense atanga in principle approval an mu thuai chu thil rule tak ni in additional DCI zone chu single point contact among turle technical area requirement thila coordinate tu tana mang turin MNF sarkar khan arwat ani ni somni paruk September sang ni som pakwa khan Aizawl DC chuan senior officer in charge administration headquarter Eastern Air Command nena ramman po chengza somre panga per square feet ani thute in principle approval om to thute ramla tur mun te hi ramman rangkai lo baren len ania khotol mi te pon har sanan siam lova environment clearance le rehabilitation po engma tool ti tool awmlo ti in lekha athonani ti chuan additional DCI zol chuan Command Air Force Defense Office Silong hena ni som tharuk sang ni som ni khan no objection certificate chu athon ta a he lekha hian chu no objection certificate chu IAF le kharon thon ni som ni pakhat tharu sang ni som pako ami be chan ani thu atar langbok ni thakwa sang ni som ni pakhata DCI zol chon defense a state officer gawati ne na GPS coordinate sa thlap survey map thonin ram nei tu te le khotla ngai o te nen
until put te soi ho puina meeting po ni som ni panga thakwa sang ni som pakwa an nei to thu te hret ti boka hemi tum hian an put te soi sel an nei te ram document le record te uluk tak en di kho ani thu te ram man tur soi fel ani thu te le ram man po an soi ho dan chuan square feet a za thum te zani songa te ania atopa ram man po an pom tlan thei ta ka chu chengza somdet panga per square feet ani thu IAF ne na hian hret tirani DC additional DC isol puta indoor le malanga tura thune na sang tak pe ani awangin outright purchase of land le negotiation chu DC level hian ma ala zui ta zelani Rafekler up 2013 section 9 le section 40 dan to chanin state sarkar chu thune na ani angin social impact assessment chu national security hill ani awang le aman mothla ka wangin danina phalangin SIA hi exam ani ta a SIA exam hi to big thila sarkar ma salama po pek fo to thin ani ramchu compulsory acquire turin preliminary notification section 11 in thune na pe kangin ni som panga thanga sang hi som ni panga revenue department chona chuata a IAFT and man mo wang section 11 clause 5 in final declaration notification chuama a preliminary notification in a pute chin felnan thani chu IAFT hian sarkar an nge na ram nei tu te nen an in biak ron fel to thu an soi wangin phalsak anni Revenue Department ne na IAF le DCI Zolten final declaration notification chu tura an ron dil chu Revenue Department chu section 11 noyam hala tu te ala felem ti dan in aput anga khian masak adu wangin ni kuat thasari sang ni som ni panga khan DCI Zoli le kha pe in zona siam in Revenue Department chu an thil tu te adi le te ani ni som panga thasari sang ni som ni panga DCI Zol chan na le kha chuan ram nei tu terem ti na tele chu dang te ti felani thule section 40 clause 4 in malak dan tu na soite tam tak zo kim ani thu te soin section 19 mangin declaration final notification chu tura adil chu preliminary notification chu ani ni som panga thanga sang ni som ni panga thanga chiara ni som ruk pani na ni som ni pasari thasari sang ni som ni panga revenue department chuan final land acquisition notification chu achuata ani ale kanan soi le lok anga hi point pakhana ron soi tang lang chiang ta che kan sarkarin helai ram hral chungchang boi puina hian ahman mo hle ti lang chiang in ka ria no sarum tak le man mo em a hral ani theina tura thunei tu sang ber te min tu le man chang sem tu ningai rin hlel ron henry lal rem sang hlon mual Ming alang mi lava helai hian aron soi tel hi karinga maro so soi tel mi la point pakhat na ne na in rem che tur hi ni a henry ming aron lang ta mi lawani chuan emi changchang aron soi fi mi lo boka helai chu ni ama atu te po wa kan wa tan bi ka ti lam ni lawin helai athu soi hi kan react ani ti kha lo hretai la thawme soi tel nge tura ngai puan dia chungchang aron soi ta mi lo hian ngai ati thalo riu mai police kha khachukan ngai dan ni ta se keni kan pu dan le hria dan te tian tlang takin kan on sui mai ni ti kha lo hretai la comment lama in ngai dan te lo chia theu don nia ichuan final notification chu ani ta ka wangin land compensation award hralh za som ko pasari noi som sari pariat singa sanga za som nga panga chu defense a state office gauhati in DCI zol account na a deposit to thu chu DCI zol ne na ni kuat thasari sang ni som ni panga khana khiat tira DCI zol chuan ni som ni pali thasari sang ni som ni panga sarkar approve adil ta boka sarkar chuan DCI zol dil na chu uluk takin azir chianga honorable chief minister pompuina in ni som ni pakhat thasari sang ni som ni panga la ni in honorable CM ina pompui ma ni som ni pasari tharuk sang ni som ni panga ni som ni paruk malam a khan DCI zol account a hian sum hi thun fel alo ni dei to honorable CM approval la atanga ni kuana ni khat thlasom sang ni som ni panga compensation ni khat thariat sang ni som ni panga compensation award chu approve in he mini vekian DCI zol chuan order for possession of land chu achua zui veta ani
hemichin hi apoi mo zual document tam tak a oma avaya lap chu vek khan hunte a heka anin nin oma po akal theya apoi mo zual a connecting ho kha tikhan kan han la chu kani heta hian CM pulal do man approval ati chuama a poisa lo lu chung chang soi an om ta a poisa lo lu ma chuan poisa release na tur approval kha om theilo ti kha kan hriat tel a tha ome chumi om je chu chief minister in approval ati chuama in poisa release tur poisa kha om nge nge angai ma support ti kha te zong khan ka tiang zong khan soi tai la chiang ome ole he thila hian zu tur tam tak a om nge yanga mi puite pon thu dik khriat hi kan chan vo ani awangin ZPM party chuan CBI chui tir nge kan du ani CBI chui tir na turatana mala turatan po hian revenue minister kal chokta pula RUATKIMA treasurer MNF headquarters ni me revenue minister po kumngalai lo ni tole pula nun moi chongo MPCC senior vice president te hi ani po hi sang ni som pako tanga sang ni som ni pani chunga Mizoram chief secretary lo ni kha ania ani po hian soi du se chuan soi tu tam takane yanga CHHANZOVA hian CBI chuitir turin midang ming aron men sondai maya Lengpui ram IAF ne na hralh chung chang CBI chuitir nge nge theitu chu sarkar chau ani sarkar na chelmek tu in alet lingin midang dai FIR thelu tura an kar hlau mai hi atlan che o dewam o ti thein om tat mai thu dik khriat hi mipui hian kan phu ve thawania revenue changtu minister pubilal CHHANZOVA hi minister chaktak mai ani a thuak fima ngai to hi aswal ngai lawang ti kan ring revenue minister masa pulal RUATKIMA po michak mithau thang thatak mai alo ni boka opposition e ruling e ti omlovin an pani hian ramta na thatur thil thaber tur handuang chuak se adu om tak zet ani anni pani hian CBI a hian FIR thelu nei se kan duwa kan lo ngai chang don ani an thelu ngam lo ani chuan enge mo hlo an nei nia kan ngai ang an thelu ngam ngei po kan ringa IAF ram kai noya mi puiten thil om dan dik tak kan hriat fi pha thei don ani ulum taka document te han ena han chuya an lo in dor ton to dan te ane han en le thian MNF sarkar lai khan an lo ti fel thui to lea an kuya an phuna tuyan pe a lo thei mai turin engkim kha an lo pe to ni MNF khan IAF ne na hian chatu na tan Mizoram leilung hi an lo khal felvek thei mai don ti na alo nia mi puite pon kan khelo review mai thei ani si phir le Lengpui ram chung changa arambi hila minglanga te hian puro mingliana Lengpui area le Uzoram thanga CP Ram Garden Pass number LSC G72 of 1990 le midang pathum te anni ei sarkar le kha anin dor ton na chiang takin om vekani hengba ka hian he thil ka inhoi khe turangai politician te MNF ministry hun lai ka inhoya le indor ton nakal zela a kheve thei turanga kan ngai ta chu pulal RUATKIMA ex revenue minister te ani minister hun laya indor na hi kal chho ani Poisram moi ex planning board vice chairman hian rangzo kamhala turin DCI zol anor thu kan huwa tuna congress party senior vice president nimek pulal moi chongo hi MNF hun laya IF ne naram khal tuma mala khun lai khan ni som pani thani sang ni som pakwa tanga ni som ni pakwa thasom sang ni som ni pakhat chung thum chung ni zoram CS ania khati hun laya DC ten call tu GAD changtu chu uzoram thanga ex chief minister hi ani bok ani anni hian thudik soidu se soitur an nei lom nge yanga an ngoi ral don nge thudik in thup an puang don ti chu kan nga ka thup mai ani
ole khati jong kha tu na tan kan ngai thak theile ka ti chua thei te chuni sela clear tu le ngai thatu ten comment lama in ngai dan te lo soi lenga chuan comment section lama in hu le theu kan tum don nia in za vai chunga ka lo me